Telesutukila, Nugatsabi Ohelbil, Bishubin. Le cojanil COVID-19 heavy sansamale. Le cacajle sabensilil, tactilic imbegla, viernes 10 de abril, socuyila al Hueltulum Yucatane, 988 juntulul maco cutuculta yantio le cojanilo, 240 juntulule, chapashanuch uctal bishanico, Ichilobe, 93 juntulul, chicpa yantio le cojanilo, 110 tanu shakalta bishanikobi, y el 545 juntulule, socuyila mishbayantio. Vale, Ichile solcibilac sacohel bile, behlai, King juntul tile kohano yang hospitalo. Juntul kole 53 haboti yete gusokole yanula kohanilo ti. Lega beikunta uyohelta le bahela le sakia hilobo tubeto tulaka bash hetsan tumunomolayil to ola yokol kap Organización Mundial de la Salud beishan tumen uhalachi lobulumil México. Mishmakti le kahakba tuyotoch le kohano kuchikpa hawayan de wabash. Vale Tano shakalta bishaniko tumendu shang utsakia hilo umolayil to olal. Ksak ohelbi uyah olalil yetek chimpolal tik etailo. Masho te hospitalo tubeto tulaka bash yandukabo telu yantiko le mash kimo. Sokuchukik seisuntulo le mach químico yola le coronavirus we Yucatano. Ka tule kasik ma we yilobe tanreno lumilo. Ichilebuka mako chikpahanyantio yan 58 juntulule tsokuyolin tikubao. Mishbayantio yetematupastelu pakeko le kohanilo. 18 juntulule hetseknakianiko kalano etetanu shakaltalo tumehutsakia hilo umolayil to olal. Matubuk le kohanil tiobo. Ulak 11 juntulule tiano hospitale yete hachikalano mishmaku pastal upastal mak ilbilo. Le kolel pakti le kohanil tulumil Canada la yetunrang yang hospitale. Uhabiltun le mako kohanobo ichil 10 tak 78 habo. Hukak asale le kino heloba machen kinte lugel le mako vacaciones. Hachkabe tu pata mak tuyotoch beikuntesh tulaka bash alan tumenuhalachi lumil México. Beyoka wanta hesh, tiatunshang uyilal maupaka le cojan el coronavirus COVID-19. Esto ya lo ojalá Yucatán Mauricio Vila Dosal, le umeyati makle pischiobo, upetume nuk besahil kuyantashan, tiola mupaka le cojanilo. Le nuk besahil, telu umeyati makle pischi, teluman, tuskucho balukata lo liet makilobo, yetetia ulakal mako kumeyaho, tumentushang, le turshianobo, kanantun umeyaho, kestak pak ulamak wamai. Olale, una hubekundate empresa obo, tumelali tan umeyahobe. Yete beshan, utial mako kuno hokol manzak wabaha. Con escalantic mako chihantak, kolelo yonchahan, yete mako helanta kupastalilo, tumenya sahbensili yo coletio. Wabinech tanse nos lumile, le cansuna que che, calaba 14 jumpel el kino. Payalt antic, tulakal kahnalo be, causa tanto, chembaskutzaba ohelbi tumen halachilo, yetel beshan, musako ohelbi ula barro chembe utalo, wama ohela más aliki. Tu número el teléfono, 800-982-2826, ich español te ich maya kunuka letano, vale, chen hutial mako kuyilal tu chikpahale kohan el tío coronavirus COVID-19. Ulak bash kapeti ohelta yola le COVID-19, tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx, beshan ich maya yetel español. Beshan, utial ilal, bash yanti make, heru pastashan utandik mak halachilobe, wa tu chikpahatio le kohan el coronavirus. Ojalá Yucatán usako helbil tiu chikul WhatsApp un número 9992-008489 ich español. Yetel 9991-406622 ichil mayatam. Le chikul shan ukaba meditok hetsanshan utiashan lalye utsaba ohelbil masho kuchikpaha le kohan el coronavirus tio. Shma bolil yete hupahtal uyensik maktu telefonoi le ukaba iPhone wa beshan ukaba tablets. Tiu chikul iltunshan Android kabet yanti le nukuli lobo. Yete le bahela helupatasan le kantanak make kuyilal tumenes akiajo. Sansama mikmitsao heli bishubin le kohanila tile chikul hela. Nip olal. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde con Liv de Nojeda.